Junos namnai te juno mutangnai kuplaisa kaitono belebrena hamai maya faro tinin sal jora kaham juno ruma bagoi kaitoni naimani jaruise jung tini mo bisiketal teise jung mankha and tebo ani hamjangma te chibai bisiketal ni chibai ya faro tini Kok Baptist Association ni joto leaders pastors tin deacons president GS tebo ani hamjangma te chibai Madram Baptist Church ni tini borom gunang live deacons secretary te joto members rono ani khaka ham te hamjama ya pharo an tebo ani hamjama nono ya phna musungo Chargoria Baptist Church ni hoitebo te joto suri tongai rong bagoi yes mo kaito nai hengai jo mo salno mani maiya mo bebagno kaito ni hamari bai bini hamjamu baisemu sanatha angkai ang to chukya boroksi like orok kubangma borom gunang okra chakra tongo maapha ani sra okra ani sak sarai cherero so kubangma ani sra sigrung tongo tiaba kaito noni khao kok saka tei norong ni bisinti khai tini mojorang manma bagoi ang kaito no lobby suribo ang kaito no beleno hambai maya faro. Before I go further, ang para sa kay surinay. Precious Heavenly Father God, God of Abraham, Isaac, and Jacob, kaito nono mojora belay na hambay maya faro. Nini hamzamu maise, nini karamu maise, ang oro basa na chuge puno basa jak, nini sajuk te sajra soni buskango kaito, nung tini ani kuktuy kay nini kokpino sabay di, te chung je joto klanay rok. Opok taino jini khao toni woi nung dagima heke o bisi ketalo chung nini kok thebe tongi mana te nung chuna phande di suru kaito te aba hekino chung joto kok thek na bru jini kha jini mind jini eyes jini khunju joto nung kaham kai nung our heal khai di suru kaito te chuna jotno nung nini holy spirit bai touch khai di chung mo bisi ketani panda paimani logi no jin lai bo chung kubangma nini miraculous things jung jini lai bo feel khai mana ti jung suna hamari di suru surai Jesus Kristo ni mo apne susanjo amen tini ni salto bisi kadal jung joton saimano sungsa gunangoi kubangma bororok new year celebrate khai lai and joto borono celebrate khai lai mani they have different ways different style Tiaba chung kait no sunero ningkai in different ways. Chung kait no lob layo. So niya horo bartao chung kubangma borono baziro sokleka New Year welcome khai layo. So je jaga ang tongo ani nok kanabo kubangma bororo baziro soklayo kubangma sungtani resamuro tam lai musalayo tongfulayo angkai o jorao Bible pori kait nusuri dong, kait to lobjak thun. So this year ani je New Year welcome ceremony it was different. Kait to ni naimani bisinti kai paratan simi ang kait nusuri den jora manka. So je pram suri dongo kait to anosaka. Je jungmo bos bisik ketal mani teman taklay. Mo not by accident, not by luck, so. Mo kuno accidentally phaiya. Jung saimano bisik ketal phais kano kubang ma borok 31st December kano baksa sung sana yakari mathangu. Right? Tiaba jung je kai to suri dai rok kai. Jung hamchaja jung tini desa bisik ketal kai to na hambai rena bagai jora manka. Abon bagai jung hamchaja bororo bini chongja bororo jung bobai anointed khaija bororo in sao kaito nge bosao taklai ni bisiwo ang tebo ani powerful no ang release khaina iso bini power God ni power no release khaina iso kaito rano release bini power mi bini phanno tebo kotor kuplai khirina iso taklai bisiwo
they bini favor means bo naikol mani bahagi juno naikol tong mani tabuk sak jora abon selain teibo kubang juno hamari kuplung kerina bo taklai bisiwo teke isa ingkai bosawo je kait no lobby suri tongai bororo jung chin dofar tabuk tong mani taklai teibo kait no sini mannai teibo bororo kait no sini lobby suri mannai ini kaito sao bini bororo ni bisite o samuno khlai na hiso right kaitam kaito saka kaisa kai bo jeb juno phandja tongman no teibo odor kujuk kai teo kuplai kiri na hiso tegi sake bo juno je nai tongmani abo sak jora abon sraipan se teibo kubang kai kuplung kiri na hiso tei je bono suri nai ni bisingo bo tebo kubang ma kaito no sini borong no bo kaito no sinir nai tei jung teibo kaito sini gerak phangke pasai manai u bisio ni sa kaito taklai bisinga belaino warama sinja bisi right taklai sini bisi kadal belaino powerful not like past years 2025 jung je mayang tomani kaito subungari nai so taklai bisu hallelujah so ang bible tang sapori nai Isaiah chapter 43 verses 18 and 19 do not remember the former things nor consider the things of old behold I will do a new things now it shall spring forth shall you not know it I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert kokkobe pori nai kobeso norok Sekangni manirokno muitu tak klaidi. Eba kesamrokno tuibo ta wan suglaidi. Naidi ang ketal samung klai tongo. Abo tabukno bumuk pere asayano. Norok abono sawi man glak tiba. Ang hapa buksawo lama snamui runai. Tei hasing haparo tuimarokno runai. So very powerful. Jungdini bisikadani salo kaito sao norok je kesam manirokno bogui tangsidi ini mo jung kubangma banno khakana mo bible verse but kaito juno tini different way ke koksana ina khakar tini kaito juno berai kino bini hamzak mani marino phungnam jujau tini hai bisikadani salo right jung wansu tongna jung kaito no je sininai bororok kaito je suri nai bororok bini kotma kaham pinai bororok belai no tek to dong hine and that is right jung nugo kubangma kaito samu kaito nai ro like pastors panongka deacons panongka not necessarily pastor deacons just jung je kaito samu kaito nai ro boroni life is not easy boroni life belai no complicated and challenging Jekai to sune boroni life ka very not challenging and complicated because tangi hingai Satan kunino happy ya je jung suri ka kai jung suri ka bobai tebo jung chini intimacy chini bobai suri lai mung katha lai mung jori jung tebo strong kai Satan abro digest kai me Satan is never happy amon bagoi bo ate he borok non tebo target khai right jung jup chapter porikam saimano jup no jung sinio bokai to no suri nai borok onek poito gnang borok piaba Satan sikai to thangoi permission chaniu nung je borok no poito khlainai hinsao je borok no kundi no yakari thangi hinsao o borok no ang tek to dikhai dini no yakari thangi hinma sanai hinsao ni kai to sao nung bono je sapan khlaidi bo kuno dino ano yakari thangla nge Satan bono permission sanka okay ano permission dedi nge bosa thangdi nung je bono khainam suman khlaidi piaba bini langma simino ta na hadi ni apro job no Satan belai khan tekto dikha belai khano bono satoka bini family bihe pusa mal mada nukhung hukung jotun baibe kesu bono emon je skin problem sorry haya pojonto khlaika piaba bono to buthar dane permission reja gya abasmi khlai mali kintu
abo hai condition pan se jo bonadam saka setan nungana jesa pun khai di ani kai to kubui ani kai to yakaria so jo hamsa ja bini point to pusakrak nai so chung dinora achuk jaro chung belai no tek to tongo hanai bco chung jini family wo kubang man hami sayang khana jini life wo kubang ma mana musuman man liya na kubang ma jini plan no one sukta kamaro ungui man liya na phiaba point to na isin kai to ni jora to right kai to ni jora to kai to ni jora ba hai to chung joton sai ma toiling no chung sinu toiling eagles right toiling ro togrong ni bisim joton sai powerful bro joton sai kujuk he birmano sikari basno klaimano bro joto togrong birnai ni bisim joton kirijam aso powerful and bro at least 30 to 40 years bro banju phiaba jepro bro bura ang thango boys thango bro ni bukrang kogui thango bom bukrang kogui thango right and jepro bukrang kogo bro thang hatai kujuk hapung kujuk thangui se kaisa safe jaga protected jaga wo thangui bro tongui chup khai ara thangui tongui and that is not for one day o je process abo english by malting je bongni bukrang assignment ta je bukrang kejam kogui bukrang ketal assignment no malting in english by ya bo bukrang kejam ke bro birima yang thango sikaro khaime yang thango nge apro bro hapung kujuk thangui kebo disturb khaya kebo bai wala ne nang jaga battle khaina nang jaga o thangui chup to abo nango 4-5 months of now so azaga bro azui tongoyo jepro bini bukrang ketalung nai apro se botisa business start khainai apro se botisa sikari khai start khainai apro te kujugo kanai so chung tini or kubangma abo hainja jini laibo chung kubangma tek to bai jungja bai tongja kubangma boro oro chung jini asubai ja right jinnu kunga hame sayangoi phiaba kaitor abono sao forget the former things jini joto kesamrono pogi thangsidi so kaitor kubui bogtha je kaitor sunep chung teisnogo kubangma je kaitor samung khanerono borok tek to manjao hinjung khra right chung borok tek to just second by target phaijao hin phiaba kaitor sao do not touch my anointed man of God je ani chongjang borno yakta beradi hinjung যদি নুং আনি anointed borok ani je chongja borok jodi kebo hamia khane ne khai o borok no kaitor somai sinai jo hallelujah so powerful so abo chung pori nai take is sao Micah chapter 7 verse 8 sao do not rejoice over me hinjung my enemy do not rejoice over me my enemies when I fall I will arise when I sit in the darkness the Lord is the light for me mane sao ang jepu tek to jungjalo tongpru o ani ari rok ano musnai rok ano jornai rok ta tongthok jakdi so ang klai tongphano ang ti sapachanai jepu ang munago azui tongpru ani subrayung se ani pohor ungphina hiso hallelujah so chung dini ora achubaijak jungo hamia chaya nugoi kubangma chini ari rok juno munui mano bikola bo kaitoro suribo deli no gizaro thango kaitoni samungtango bini laibo ba sakchi singya ble boba tepse hamia ngui tongle ni bui munai nai apro o kokno muito khadi Micah chapter 7 verse 8 so chung dini o bisi katalo chung haino thui achugoi mogui tonglani joraya right norono kaitor belai kina hamsago dinini salo kaitor nini laibo je jungjal tongmanno bo supai dikhaiso right kubang moro achujak na tini sorry hamia rongui health tini sorry hamia rongui diabetes majak tongna kebo tini kidney problem tongna blood cancer tongna right jini bones pekring baijar tongna yaba
kaitor abno subai na inso kaitor anono abono sosa na inso doctor so kiba bri khanono cancer tongo hinai bote panchili hinai pheba kaitor tinin salo miracles khainai tinin salo kaitor abo hamri wi punuk na inso right so tu abno se believe back na praise the lord amen hallelujah hallelujah yes kaitor sao जे डॉक्टर सो किबा ब्रिर खा बोते हमलिया बो दुइसना इन समसे काई तो तिनी हमरना इन सो amen and it is possible by faith poito by obo umui mano poito by umui mano nini poito by sim na yabo kebo suri ma ba engia nini sak sak ni poito by sim right jung bible pori ke saimano jisu kristo kebo no haino hamri ria jodi bo mujo kha pura sungsa kunange hamri ri mano ha hamri ka bible lo sungsa kunange hamriya je poito khainai boro simse hamru bo sungo nung kubida poito khlai anona hamri man hunai apuse jisu bona hamdi ni sao right burima kroksa 12 years 12 bosor thui thakia bo poito khlayo ang jisu ni ri thop sa bona mata thake no hamnai ni hallelujah hamri thanga poito bai jini poito haise pa hamri nai right so jung tabu po o soidom ni samuro nugui tong kaitor kubama borong sao o je miracle sokmani soidom ni sam kubama tongmani abo agini jora simisi umle tabu unglia ne because jini poito sikrui jini poito tong hangai everything is possible right and that is not necessary jot borong na hamre nai ham yama bo kaitor lobjak thun kahamuma bo kaitor lobjak thun abo se jung saimano right tabo jung sori pana hamyan kha jung poito dongo suri dongo haibano hamlia phiaba nin osori hamye bisindi nin te poito grak ni mano right jung osori hamye bisindi jung te kaito be close mano osori hamye bisindi angte bo bible porten jora mani mano osori hamye bisindi angte bo student jora mani mano o sori hamye bisindi angte bo kaito be kurungi tong mano bini te bo jung sasa samno nugi tong mano so kaito lobta na bon bagibo so don't think that हमके सिमिनो कहाम हिने हम यंगोन बिसिंति बो जुं काइतनो सिना जोब हाय जोब बोतेसो हम ये कुमाई खामे का जतो से हाय पनो बो काइतनो बो किया right so same like job जुं मचिप दिनिन चिन लाइबो जुं संसारो कुमांगमा हम यंगि तमन and I prophesy dina prophecy thayo no jini madram baptist church ni jini o area ni kumaangma siklaro pora paijak tongnai taklai 2026 o norok job manna hinangsu in Jesus name I proclaim norok job mannai kubangma bororo and jesori hamiu tongnai ro in Jesus name norok hamnai abang prophecy thayo no dini because God is possible God bororo jeta je samungno impossible bokunino ungui maya in samono se kaidor sao it is possible in Jesus name it is possible with God it is possible hizo abo ungui mano hizo so jungtine abno poito kaina hallelujah so dinini salung ha miraculous day dinin sal miraculous day right je doctor give up riwo abo se kaitor nung tebo hamnai hizo je pororo impossible hizo abo se kaitor jungno possible hizo right asu bisi kolok dugui 2025 jora kubangma jini curse jin laibo chung curse manja boro right jung to asai phuno sum chokmi asai so jini laibo curse to boro ro kubangma dinora asu sakna jini thani lakai ro tongna lakai bo kaisa bo ni goribia je jung lakai nangmani it is not because we are poor kubangma job khai tongai ro sakri koro khai tongai ro lakai masanu bintani so abo program kuring na masanda it is jini gorib ni bagiya abo curse till 2016 17 jora always no lakai dong ani bo ani parents on bo lakai dong jin an dadu son bo lakai dong yang abo salsa saima ka motamo so aprang kai dong surika in the name of Jesus I break this curse generational curse abunga jini generation curse
In Jesus' name, we have to break that generation curse. Dini ke boro lakai tong hangkai. In Jesus' name, you have to break it. Abuno subai maris nai. So 2016, 17 Jimmy, ang basu kuno genang borok ya. Piaba, rang pulu ya punong tun. Into buinhan lakai sana naya. But I'm a giver. Ang si ultate samaru. Hallelujah. So jung tinor kumang masusak muna. About generation curse. Nini chuso song sumsak klaimani, nini parents song sumsak klaimani, about busaputin wate thang. So abro jung break mak klaine dini. In Jesus' name, all generation curse jung break mak klaine. Jung sorry hamyang tomabo, jini chuso song, jini ma baba song, ni wate jin sa phayo. Like blood cancer on hinjung klau, right? Abo generation to generation thango. But in Jesus' name, jung abro break mak klaine. Bini thui ke tharke jung abro break mak klaine. Then nini generation simi abo paika. Hallelujah. Nini generation abo paika. Kai to suno sabo taklai bisitam sabo. Jepram suri dongo bo sabo. I will double my power inso. Bini phano bote double power de inso taklai bisibo. Ante ani borolo tek to dongo nang favor kai nai. Borong tebo kaham kai nai kul nai inso. Joto lobby suni boro tebo pang nai taklai bisibo. Hallelujah. So Madram Baptist Church gizate potor khama tang nai. Kai to no orteo members pang nai. Hallelujah. Yes, our God is possible God. Chungtabu o jaga haino maybe power kuri haino kusurbi ma tongna toiling haike chini bukrang asaya kuba. Jepro chini bukrang asane kai to ni jora phainai bin time phainai. Aprujung kucu ke biri perubahan nai. Sungsar kenangui nuk nai, mothani bororo busuk powerful. Kaito ni samu tangan bai busuk powerful. Busuk kha uyu ingza, right? So jepro sini bukan ngasai nai, sung kaito ni table lobby suri man nai. Jepro sini bukan ngasai nai, sung table buiset kucu ke nuk zang nai. Jepro sini bukan ketala sai nai, aprujung sini suri mumbo table powerful nai. Jepro sini bukan asai nai, aprujung table kaham ke kaito lobby suri man nai. Hallelujah. So this is the promise of God. Dini bisi ketalo kaito abono chuno promise klayo. Bo chuno promise result, right? Bo sable hajing pathoro se bo lamas tamiri nai. Desert to bo lamas tamiri nai. Hallelujah. So our God is powerful God. Our God is a possible God. Do you believe this word of God? Kaito ni kokin chung poyo the klaiman. Kaito kono poyo the klaiman. Takalai bisiwo nini nukungo something new nini poyo the klaiman. Yes, amen. Jini nukungo something new painai. Jini family wo, ani life wo, jini society wo, jini church wo, jini kami wo, something new kaito samung klainai. Hallelujah. And he will do it. Bo promise kakamane bo klainai no klainai. Jini kaito tatar saya. Jini kaito tatar sa no. Kaito kuni dino tatar saya. Always no kubui. And bokok sakamane no abo klainai no klainai. Amen. Kaito sao bo klainai no klainai. Chung dini kumamora achukjak sorry hamia sao jini health no chung tui chung tek to nang lejak kaito abo hamrinai no hamrinai. In Jesus name he will heal us. In Jesus name God is going to heal us completely. And joto chini generation curse tomari chini pusako je yarung tomari o yarung no kaito supai rinai so. In Jesus name, because Jesus Christ chini bagoi krusako kanta buzaka bin thui kathar beke chungno kathar stamka bin thui beke chini sumsok suksaka bini saltami salo thangui basama beke chini mor brum brum ni like no bo songsai rakha so. Hallelujah. So God is our greater God, always the powerful God, and chini kaito jesawa abo klainai no klainai. Hallelujah. So jung wan sukman na jung tini oro jaga angle chukya suri na borungya gan rusana borungya kok pasana rungya piaba abo hai pormo pun kaito yak suksa bois. So don't think you are not small. Kebo jikonya jung joto no kaito no mokolo same. Jung joto mushroom na sini mushroom in ants, right? Jepro mushroom no line ke malmada nukha right? Mushroom jepro line ke mali thango
중 seriously bomisrum kotor bomisrum chikon bomisrum kaham bomisrum hamia 중 bono same hinu so 중 tam saimo kai torbo 중 na hane hoiti 중 na siken kai 중 si borok munisu salena ani sele kaham nuan sele hamia pe kai tor 중 no same kai sinugo hallelujah busuk tong thong ni ko kai tor 중 no jotno same hinu go kuno dino nung hamia hin saya 중 no kaham kai 중 no same condition no equal likhinu go 중 hallelujah so tong thukui tong di dinin salo kai tor table lobby resapti takale biswo promise kai de kai tor no kai tor nung 중 no runai hin sabane bising dino angbo ani sat no runai hin saya angbo ani je mansa kai tor nin bagi samung khainai nin 중 promise mak kai takale biswo aba hekisi kai tor sinlai bo samung kotor khainai so right Jungteo por example 2 Corinthians chapter 5:17 2 Corinthians chapter 5:17 sujato if anyone is with Christ he is a new creation old has passed away inso je sapono kai torbe tong kurungi tong hangai borok ketal life man khai jung ketal life man khai right Jini jotok kesamrok hamierok lai thangka haleluya sucung dini ni sal ketalo bisi ketalo cung agini hai borok unglia cung agini hai borok unglia cung dini ketal borok ungbaika cung kaitor be chongjak borok kaitor be anointed khaijak borok right bini holy spirit sin laibo activate khaika bini holy spirit bini phalak kathani phan Jin laibo activate khaika abon bagoi jung getal ungkatini jini joto hamia chaya kecham lai thangka hallelujah so kaitor so jung jodi jisu kristo bai kurumui tongkai jung getal khainu agi suri ma heke jung te suri lia tinin simi agi tongman heke jung te tonglia tinin simi agi kok sama heke jung tini kok sale tinin simi agi jung 400 phaiman heke jung tini te salia jung jin lai getal kha agini kesam kurika we are new creation jung new creation ketalo bhaiso right so jung tini or kubang ma kai toni sajla te sajuk asu baija noro buia je kai toro suri nai be lobby suri nai bin three by jung tam sa bini busa system ja right jung bini busa system ja because jung kai toro suri abo hai khna to kok te kun ja kuru right kai tor chuno busa se hinable jo jebru chini buma bufa busarno busa khamja right buma bufa hinjana busarno busa khamja nini joto sompoti nu busarong siri klang so abahikino kai tor jebru chuno bini busa hinga bini sompoti bosno ruja chukna hawo chini tongthai jaga snamja hallelujah so abo haino sumsara kuno par je mudai chung khumlai tongo chung christmas pro khna kana mudai wangma chung mudai ni khumlai bele like mudai ni bung siman baya right ya suri layo bororo bro tangi suri bro saibo manya because bro just suri lai tong jisu kristo ang sumchok borok ni bagui jisu kristo ani bai achai kha ano sumchok ni suja kha ano gothar snam kha te salta ni salo thangui basama bisingtei angbo mol brum brum chukna hawak gothangui tongnai kaitor bai abono bai sang kaitono suryo abono main meaning of Christmas abo si Christmas ni meaning right bo haina achayable bo chini sumchok suna bai sa achay right so chung dabo kumang mo mutai rok suri do khumlayo abro kuno jaga suri jang to ang norno muthna bai se achayo hinai ang norni sumchak suna bai phayo ni sasaka ang nong bai kroso kanda bujang hin sasaka saya ye jungtangi bono khumnai borok jung kubama mutai no jung khumlayo borok jung ani sajla sajok hinja permission dekha ruya because borok lewis manya ye jungtangi bono khumnai so aboni bagai jini jisu kristo kai bo achai mani te jung bono poito khlaiman bisingtei jung bini sajoti sajla
ungui manka inso busuk powerful mokuno jigon sa kok ya belai kok kutuk si kaham ke wan suk angkai belai no kok kutuk right yes our God is powerful sini kai porungka belai no powerful hallelujah hallelujah church je borok kai to no sinia kai to lobia borok u kok terok saimia sabo kai to no na je sak borok sak no sumsak gena sak no hamia angle chukya ni wan suk man nai borok bono kai to no nango right so jung ti tangi oro phailai because jung accept layo jung chukya borok ni piaba kai to jung no chuk nai piaba jung kai to kujugos nam kujugoti sanai insa hallelujah so jung ti chosma kan layo right kaham ke nugi mana bagoi je mokor kaham rok ni to nangya tangi por chosma kanana te kaham ke nugi mana bagoi ambai por chosma nam right the spectrum nam right so abai no jung ti 사차는 숨적 니 완수간 그 함이 니 완수만 그 좀 가이드노 좀 나고 저리 좀 사차는 함 니 완수가 군노 디노 가이드노 난이야 right 아원서 지니 완수만어 forsake it you toss 지니 toss no forsake like this 아버노 야그리 아버노 따스타 완수 지니 완수만 always no 자야 지건 가이드니 완수 뭉세 always no 구주고 구부이 니 완수 마 완수가 네 아버노 사오 so jini joto samro kaito yapore di jini joto wansumaro kaito yapore di kaito nini musung disum ton takalai bisiwo o amchoyo o kamiwo o mothawo kubangma kaito ni wanama singsa samun ungnai khlaijaknai kaito no lobdai roni bisingtei hallelujah so 2026 is not an ordinary number 2026 is a miracles number. 2026 is a powerful number. 2026 is a year of harvest. Prophetic year. Jinimo 2026 is a really powerful year. Jotoni bagu. Hallelujah. Ora sungke poregi saimano Joel chapter 2 verse 25. Joel chapter 2 verse 25. Ora so I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Kaito tam sauro joto jini hamiaro tomani enemy ro sochuno klaimani about restore klaigenso. Yes, right? Joel chapter 2 verse 25 porkisung saimano jung asok bosor tekto jini ari rogo statok jak tomano abno bo restore klaigenso dinin sal babno sokumawi kaham stam kaiso 2026 a year of restoration 2026 a year of miracles 2026 a year of supernatural 2026 a year of healings 2026 a year of prophets, right? Hallelujah. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Kaito ni kokthai kubui. Mo joto kaito ni kokthai no jung poito the klaiman dinin salo. Jung poito the klaiman. Yes. Jung poito klaiman hangkai kaito nin laibo instantly tapung no samu klaine iso. And kebo ni laibo jora bo na harimanu. Piaba kaito no pogita thangni ojorao toiling jepro bingin bukrang asane pro abo ekdin samung diba ekdin baya ase ba bing bukrang ekdin baya 3-4 months 5 months from now iso asuk months bo sikar bo khaimia kaham ke ada bo machaya piaba bo koitene ke patiently patience kokro bitan samu khalok mani khalogoi hambai kha logoi tongoi iso right so abhagi no chung dini salo jini laibo bui be compare tak thai di bui instantly hamari man kha pheba din laibo kai to ni jora kun dino late ingenso kai to ni jora kuno dino late ungya bini jora no bodu
hamnai inso kebo jin lai bo chung kuno phano manthai maya ngui tongkha kuno phano jini wansukmani ungya ngui tongkha jin nu khungo hamia ngui tongkha le ngui tongkha thile ngui tongkha pheba kaito bin jorawa abo jungsasa kai lukhrai dine hamari lukhrai dine inso o jungsasa wanama singsa hamari no manna boise jung khalogoi tongana utinin salo hallelujah. So this new year is a great year. This new year is going to bring something new in our life, in your life, in your family. Hallelujah. Praise the Lord, church. Hambai. Kaitor chini kaitor kupoi, chini kaitor gathar. Bosable 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Right? If anyone is with Christ, he is a new creation. Chung dini kaitor be tongo bobai chung gedali tongai jak abon bagai kaitor chung no getal snangka. Jinnu khungo je asuk posor ari robe chung tek porijak tomani hamia khaijak tomani abon bo subai rika restore klai genso. Hallelujah. So chung din chin laibo setani dukhude khajak chung kubama sorry hamia tomani angthing sawan generational curse chung dukhude khajak setani. In Jesus' name we break that dukhu himasane chung. Out dukhuro khajak every second satanic seconds no chung subai debaika. In Jesus' name. Hallelujah. Jini nokara gini u pui mutai hamia khlai kuno subui dimaro tongkhangkai. In Jesus' name abo paika. Hallelujah. Kuno mutai hamia be subjak tongmaro abo tongkhangkai kaito ni nobra bari jotno sanctify khlai geso. Abono ketar stam kaiso. Abono subai dibaika. Dinin simi jungte kebono kirina nanglia. Soitani samno kirina nanglia. Because jungno kaitor birokka bo jung jini joto hamia sayeno subai dibaika kaiso. Hallelujah. Amen. Yes. So jungdini abono poito khaina ngo abono tui jung sulina nang. Hallelujah. Ang poito khayo dini mo bisikata jungno kaitor abono purna nayo. Right? जे जगह डॉक्टरों गिव अप लिखा ते उंगलियां ते हमलिया ते बांचलिया इन समझे काई तो साओ हमनाय हालेलुया हमनाय सो एंचुम हमबुई मननाय right जे जगह साओ बिसी कलमा दुगुई जुम शैतान बाई सातोजाक तमनी सरी हामिया बाई टेक तोरजाक तमनी आबो काई तो रेस्टोर क्लाई काइन सो हालेलुया Abono botisa songsaka insa. Amen. Yes. So this 2026 is a year of divine favor, divine power, and bosuno reconcile kainai. Bosuno tebo thansa ke tonai. Bosuno tebo thansa ke kaitoni samu kainai phanno renai. Bosuno je chung kaisa te kaisano naisik mai angai tomani. Kaisa te kaisano chung naisre lemani. Kaito suno getaru nai takai bisiwo. Amen. Bosuno reconcile kainai so. Bosuno getaru nai. Chunte kaisa te kaisa no naisrelia, kaisa te kaisa chunte ariunglia, pina ba kaito suno getarika. Chung dagi gusti kaglai tongmani kaito takai suno pisa thansa ke tukunai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito suno thansa kainai. Umoni bisintoi kaito ni bum tem kuchuknai lobjangai. Hallelujah. Yes. Abono sao God is going to reconcile on this new year 2026. He is powerful. Our Lord is miraculous God. He is a supernatural God. Hallelujah. Bo ordinary kaitoria. Bongha panganang supernatural God. Right? Chung o supernatural kaitono no chung suryo. O miracles kaitono chung suryo. Sini kaitono healings klaimano. Chung no hamri mano. Right? Jini joto generation curse was subai dikha. Dinin simi chung joto kadal. Amen, church. Amen. Jini joto generational curse. Jini nana chuchu suni. Je sunjok tomaro. Kaito juno dini subai dikha. Juno kadal snam kahinsa. Jini generation simi. Jini nukungo agi je hamya tomaro te phailiya. Chung je chuk yangui tomani. Jini nukungo te phailiya. Chung je lakai always no lakai tomani chini family ho
tela kay nanglia kay to sabay dika. This 2026 norok piok zakka. 2026 norok kuplay ka. 2026 chung tebo kuplay kusugo tisazakka kay to bay. Amen. So we are not ordinary people of God. Chung kay to ni haino chikon mikon borokya. Je kay to suri nai borok powerful people of God ninjago. Borok anointed people of God ninjago. Borok chosen people of God ninjago. Kay to be chongja. Kay to phala kathar be kobolja. Kay to be tisazak ninjago chu. Hallelujah. So this is the message of New Year. Kay to mo bisi katalo umono sanamujugo chungno noro keta engka te hamia kurika jini joto hamiero kay to subai dika. Hallelujah. Kay to subai dika jung dinin simi keta engka. Hallelujah. So jung joto palpasai suri lainai. Shall we pray together? Jung joto no jini cook srai beki suri lainai kay to sao norongni poito tongkanggai kay to klainai ni norok jodi kebo sori hamia tong dini ora achukja kay to no poito klaidi hamnai ni kay to hamrunai norong nukungo mungsasuk nangui tong norok abno suridi kay to ano umono rudi poito bai doubt takle do not doubt the word of God, do not doubt the promise of God. Doubt klai jung maya ungui thangnai sansa kay to ano imang bis punuka buku khoroksa bini mokol kisa hamia bo chosmar kananang thangui suri dibin bagoi bo mokol hamui mannai ni ang apru abot 10 bosor seka ang apru doubt ang to chu te boroksi ang bahigi suri mane ni ang doubt khaisa kay to ni phamno so abo hai ungli ang suri to dikha hai pano ang doubt khai ka ba kay to sam khai dia so abon bagoi jung dina abon sao do not doubt kay to runai samano runai yes manka ni wan supi abono kay to rida mano rida dongno ruda runo abo hai ke wan suma phege no jung de mai angui thang right jung joto suri lainai poito isuri di kay to nongni thau kok sanai kay to nongni je nangmang runai taklai BC 2026 BC ketalo kay to jung runai. Let's pray. Suri lainai Chukno hawa to ina kreto na pakaito no mozo belai na hambal maya Pharaoh. Lord Jesus, you are the King of Kings, God of God, Lord of Lord, the Creator, the Savior. Lord Jesus, we thank you, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lord Jesus, kaito nung sao tagalay bisi kataro nung juno promise paika je jaga doctors already give up try ka jungde hamlia jini sori hamialo tongsnai twisnai himanose nung abro hamri riman huni saukaito nung abro miraculously sini laibo wanama singsa samukrai riman huni saukaito. Lord Jesus kaito nung sao jung asuk posor jung soitani tektobai bini dukhuibe khajagoi jini generational curse jung jini family o tui tongmani in Jesus name jung abono break krayo tenung restore kray ka hinsau kaito. You have already restored the years of curses that we have, Father God. Jini nukungo lakay tomaro nung subay dikha jini nukungo sorry hamia diabetes jini blood cancer jini breast cancer jini bones jini flesh jini skin problem abo joto no nung hamri rikha hinsau kaito nung ojoto change no nung subay dikha jini generation curse no nung subay dikha nung joto ketal stuff hinsau kaito. In Jesus name we pray, Lord Jesus. Hallelujah. You're the King of Kings, the mighty Lord. Nung joto no nung wanama singsa samukhay mano kaito. Hallelujah. Lord Jesus, Father God, nung tebo sao taklay bisiwo nung juno tebo nin divine power rina hinsau nung tebo nin divine favor rina hinsau kaito. Tiya bahagin nung tebo nini glory tubunay no lobby sutone porong ni bisik te hinsau kaito. Jung jini taklay bisi 2026 jini Tripura hastewo kubang mo porong no lobby surinay kubang mo porong no siniero sigiwi manay nono yasogi manya bororo nono yasogi mana hinsau kaito.
Hallelujah. Nung tebo ni wala masingsa samong Friday ni chung nono poito kay suryo kay to Lord Jesus. Let this 2026 is a year of miracles. 2026 a year of supernatural. 2026 a year of harvest. 2026 a year of greater hope. 2026 a year of greater expectation. 2026 a more anointing. Hallelujah. For God, nung release tayo din ng Holy Spirit right now among your people. Or kumang manin sajote satasong silay daw kayo nung boring nangano hunay husuro kayo. In Jesus' name, we proclaim right now kayo nung ortebo wala masing sa samong kayo din Lord Jesus. Hallelujah. Bless kayo din kayo ni sajono tas kayo din ng Holy Spirit by fire with the Holy Spirit right now in Jesus' name. Hallelujah kayo. Lord Jesus, nung bless kayo din sajono nung boring hamli husuro. I can feel your Holy Spirit here right now. Nini palagdatar Tuni logi tong tabu kaito nu hamri mano nu tebo use kadi ni sasrano tebo ni samugo te powerful kadi nu right now you anoint you with the Holy Spirit right now Jesus Father bless kadi kaito ni Holy Spirit bless kadi right now anoint kadi ni Holy Spirit nu bono tebo ni wala masinga samugo nu tebo tuyulu tu di kaito hallelujah kaito nu bless kadi touch kadi nu bono anoint kadi ni sasrano nu taklay biso tebo samung kotor use kadi Botaklay biswo nin samung tebo one of us in the samung korar kainai hallelujah Lord Jesus bless kadi ni daughters from kaito hallelujah Jesus they need your power they need your strength kaito nung tas kadi dewa poito krak to mi manato ite basay manato no lobby suri manato no bless kadi kaito hallelujah Lord Jesus nung bumi bahan butuy joto getalas nam ka kaito nung getalas nam ka hallelujah nung getalas nam ka kaito Jung jotok ketalan katinin salo bless kadi hallelujah Jesus bless kadi kaito hallelujah hallelujah thank you Lord Jesus kaito no touch kadi Holy Spirit by they need your grace kaito no touch kadi nin sajuk suno no bless kadi tau kene salo teu pan kadi ni sulu kaito one of singsa devo blessings manai bong family wo kaito taklai bisiwo bom nukungo hame saya in Jesus name right now our restore right now in Jesus name restore joto hamiro restore suru kaito hallelujah Jesus Lord Jesus the King of Kings Lord God of Abraham Isaac and Jacob kaito no belay na hambay hallelujah Jesus oro joto ni sajoki sajla suri tonero kaito boroni joto generation curse subay zakatinin salo in Jesus name we break every single sickles that bound by Satan in Jesus name we break right now with the blood of Jesus we break every single shackles that has been capting us Lord Jesus total captivity to Christ in Jesus name we come out from there in Jesus name we come out from every captivity Lord Jesus hallelujah you have released us God nung release kaika Lord Jesus hallelujah so overcome kaimanga hallelujah joto nini power no establish kadi 2026 kaito thank you for manifesting your power Lord no nini power demonstrate kami bagi no play hambay Lord Jesus no table to the Modern Baptist Church ni joto leaders members no bong kau kok sadi bong paisal table no lobby suri manati hallelujah oh Lord Jesus the King the Holy Lord God Jesus no play hambay hallelujah hallelujah ang kaklayo kaito ang poito klayo kaito nung chini kao boksa kaini nung chini namaro na rukai ni nin Holy Spirit nung chuna tas kagini nin Holy Spirit nung chuna tas kaika right now chung jotoro tongzaro nor no phalakathar tangkha nor no phalakathar kobolkha nor no phalakathar getal stamka nor ni joto jaya hamya phalakathar subayirkha hallelujah Lord Jesus thank you once again kaito chung joto chini surima pesak mangno yapal suru sobre Jesus Cristo ni mumbai apan sursanjau amen